sanibonani balandeli bakithi ngithi balaleli bomculo wakithi. Obingelelayo nguLenmo Mthandeni Sibindi ophuma endaweni yaseCholocho eNemani. Namhlanje silethula ivideo yethu ethi insuku zokugcina esiyikhipha ku-album yethu ezinengoma ezingu-7. So ivideo le sikhiphela ukuthi abantu besi-understand ukuthi namhlanje sikhuluma ngani and siyafisa ukuthi ngabe abantu sebafundisa ngengoma. Sibajabulise futhi kanti-ke yinhloso yethu vele esibeka emculweni. Siyanimema kakhulu bantu bakithi ukuba lisiphe indlebe emculweni wakithi nisupporte esidinga kakhulu isupport yenu bantu bakithi ukuze sazi ukuthi ukuqhubeka simjabulisa sibafundisa nabakhula abancane bengazi bethwele indlela yokukhula isivaliwe, ngoba siyananzelela kakhulu ukuthi leyo yinto okufanele ukuthi ngabe siyayenza singabaculi. So namhlanje emavideo esiphule kuyona mabili, khona enye ethi emathandweni. Leyo-ke inzima kakhulu bantu bakithi, ifisa ukuthi ngabe siyaqondisa kakhulu omama emathandweni. Kunzima abantu bakithi la liyakwazi. Ngeke sikhulume kodwa ngizozela ngayo ingoma izobe izikhulumela. Sidinga indlebe zenu kakhulu namehlo okubukela phela ividiyo. Ngiyathembisa ukuthi ngamavidiyo amnandi kakhulu lawa engalijabulisa kakhulu bantu bakithi abathi. Iyatholakala ividiyo leyi ku-social media yethu. Sisebenzisa i-Ano Media and LM Sibindi from Mtayisi Super Sounds, iqembu lethu esithulelayo Mtayisi Super Sounds. Siyathembisa kakhulu bantu bakithi ukuthi sisazolenza kube mnandi. Sicela kakhulu indlebe zethu. Mtayisi Super Sounds ngiyi-lead vocalist and backing. Msebenzisana namadoda amabili anekhono elihle kakhulu, uClive Moyo noJason Bombo. uJason Bombo uzodlalela i-bass guitar, aphinde futhi naye abe lead vocalist. Siyakwenza ukuthi acule nami ngicule, acule nami ngicule, bese ukuthi la ocula khona uyazibeka, lead and backing. So into indlela esisebenza ngayo. And then Mtayisi Super Sounds umsunguli wethu nguClive Moyo. Yabo.